Kom nærmere. Hej. Goddag, jeg hedder Christoffer. Jakob Dissel, 11 år. Er du klar? Fuck dig! Ja. Bøsse. Her er det mig, der er distance kongen. Her kan I ikke spille noget op. Skal vi tage et lille kampråb? Eller, det er min gamle farfar. Han er deres leder. Tyskernes leder. Hej. Hvad hedder du? Adolf Dissel. You can fuck off! Whack him! 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 2 hours later. Darling, you